नेपाल भौगोलिक क्षेत्रफलीय दृष्टिकोन सोइबुले चिरंगु देख सान थन आपला जात जाति वो थी भैला नावया चंगु खनिदु थोइ दे दुने न थगु हे वैभवपूर्ण कला संस्कृति वो परम्परा दुगु थगु जाति ख नेवा थोइ नेवा देगु मौलिक बन्दुगु कला संस्कृति वो जात्रा पर्व याना नेपा हलिन्यंक नाजायका चंगु खनिदु जजलपा नेपा च्यानलियन हेबया जाजो नेवा मसिका सोयाचना दिपी सकल सकुमी फाज मेज पिन्ट दुनुगल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा थन नेपाल मण्डल दुने श्रावकयान महायान वो वज्रयान बौद्ध धर्मया उद्गम स्थलीय रूपे आपला बहाबहिया निर्माण जुगु खनिदु थतेहे श्रावकयान महायान वो वज्रयान बौद्ध धर्म बौद्ध संस्कृति बौद्ध संस्कार्य अनुपम नमुना कथा स्थापना नातगु बौद्ध कलाकृति फेब्युगु यलया छिन्चाबा बाहामध्ये उत्कृष्ट स्थानीय लागु बाहाबाले अवस्थित छगु बाहाख हिरण्यवर्ण महाविहार गुकियात बेगुकथ गोल्डन टेम्पल न ढ्यागुया थतेहे थौया जाजो साजिमिस थोय हिरण्यवर्ण महाविहार गोसाले न्यादे छक छ छ ढ्याक न्याका भयाचंगु सम्यक महादान पर्व थोछगु दान पारमिताया अभ्यास न ख थोय विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु स्यादिस सोनिगा अतिथैगु ये यल वो खोप थोय सोनिगय बासिन्दा छिनेवाते थथगुहे पहया कला संस्कृति वो परम्परा दु थोय कला संस्कृति वो परम्परा मध्ये थन देदस हनावया चंगु जात्रा पर्व न दु नेपाय मसिका बिया चंगु थजागु जात्रा पर्व अपोयना नेवा जाति देश हनावया चंगु दु हे नेपादेले श्रावकयान महायान वो वज्रयान बौद्ध धर्मया उद्गम स्थलीय रूपे विशेष याना नेपाल मण्डले आपनो हे बाहाबहिया निर्माण जुगु खनिदु थतिहे श्रावकयान महायान वो वज्रयान बौद्ध धर्म बौद्ध संस्कृति बौद्ध संस्कार्य अनुपम नमुना कथ स्थापना नातगु बौद्ध कलाकृति भेब्युगु यलया जिन्जाबा बाहामध्ये उत्कृष्ट स्थानीय लानाजोंगु छगु बाहाख हिरण्यवर्ण महाविहार क्वा बाहा यल गुकियात मेगुकथ गोल्डन टेम्पल न ढ्यागुया ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 अवस्थित थुगु बाहायात विश्व सम्पदा सूची दुथ्याका तगु खनिदु 12औं शताब्दीया थकुरी वंश जुजु भास्करदेव वर्मा संस्कारित थुगु बिहार या त क्वा बाहा न ढ्यागुया थुगु बिहार गोल्डन टेम्पल या नाम हलिन्यंक नाजायका चोंगुदु थोछगु थगु हे विशेषता जागु वो कलाकृति भेब्युगु नमुना बिहार ख थुगु बिहार जुजु भास्करदेव वर्मा थम मगसे मंगु कथ निर्माण यागु ख थैगु थापुदु हिराथे थिगु मिखा वो रुयागु वर्ण दुम हिरण्य नायाम छु बासेना चोंगु थासे निर्माण जुगु बिहार जुया थुकिया त हिरण्य वर्ण महाविहार थागु ख थुगु बिहार या मुद्य साक्यमुनि बुद्ध ख थन गणना बिहारे मधुगु कथ बाफाजा चोनिमागु परम्परा दु थुगु महाविहार्य मु विशेषताया रूपे महायान बौद्ध धर्मया उत्कृष्ट बौद्ध ग्रन्थ अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ ख थुगु पवित्र ग्रन्थ निहानिथ सुथनाप्पा वज्राचार्य गुरुजुपिन्स पाथ्यागु परम्परा थौतकन दनी लुहाखल जयातगु हस्तलिखित ग्रन्थ नेपाल सम्बत 345 कपित नगरे अभय मल्लया शासनकाले श्रद्धेय भिक्षु
आनन्द जोगु ख धैगु जनविश्वास दु थुगु ग्रन्थया पाठया तथासा लुए लनावनिगु वो भे तनिगु नाप मनोकांक्षा पुवनिगु मान्यता दु थुगु महाविहार्य परिसरे दुने श्री स्वयम्भू रत्न चैत्य खनिदु थुगु रत्न चैत्य थनया सर्वसङ्गपिनिगु देगुद्यय रूपे स्थापित जुयाजङ्गुदु थोछगु प्राचीन अलौकिक चैत्य न ख अथेहे थन वज्रसत्तो आर्य नाम सङ्गीती आर्य तारा देवी योगाम्बर महाङ्काल वो अमोकपास लोकेश्वर आदि मुद्यय रूपे विराजमान जुयाजङ्गु खनिदु थन मित्र राष्ट्र श्रीलङ्का पाखे प्राप्त जुगु भगवान बुद्धया पवित्र अस्थिधातु नाप्नाप बुद्धया अग्रश्रावक पि सारीपुत्र वो मौत गल्यायन्या अस्थिधातु न जतन जुयाजङ्गु दु उगु अस्थिधातु देदस स्वाय पुनि अथिथैगु बुद्ध जयन्तीया दिखुनु थन दर्शन्य नीति केनिगु याई तथेहे थुगु बिहार्य नियमित तिथि पूजा वो गुठित मध्ये ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण अति महत्त्वपूर्ण गु सुन्दर कलात्मक दीपंकर बुद्ध वसुन्धरा बोधिसत्व आर्यतारा आदि महायानी बौद्ध कला यागु दर्शनीय मूर्ति तेगु प्रदर्शनी जुइगु सम्यक महादान पर्व न छगु ख ठुली महत्व भेबिउगु पर्व हिरण्यवर्ण महाविहार सुधार समिति या गोसाले न्यादे छक जुइगु ख थुखुनु यला बाहेक ये केपु जोभा बुङ्ग वो खोपन दीपंकर बुद्ध बोधिसत्व वो मेमेपी द्यपि थन नागभात वाले विराजमान याकिगु ख थुगु पर्व नेपाल सम्बत 440 इलनिसे न्याका भया जंगु खनेदु बौद्ध परम्परा अनुसार दान यागु कर्म या त पुण्य सञ्चय यागु कथका या त गुदु दान यागु छोले सकसिया निस्वार्थ रूप थिथि अन्न दक्षिणा फलफुल वो मेमेगु वस्तुतन दान याइगु ख जिसो चाहिँ जियो हेर्नुपर्ने महाप्यारी हो धाबाज सहित छिपे चाहिँ वसुन्धरा देवी चाहिँ पंगबाले वसुन्धरा देवी चाहिँ का हुनुहुन्छ ल वसुन्धरा देवी कया छिपी अन ल्यावया मंगले ठन्डाइ कि अन मंगल ल्याकुली नापा सिद्धि नरसिंह मल्ल जुजु चाहिँ पूजा बियात हो कथा आतकन चाहिँ थोक पूजा चाहिँ गुठी संस्थान बिहा वया चौधु वो गुठी संस्थान मल्ल जुजपिने पूजा कया अन चाहिँ छेपे चाहिँ मंगल देव चाहिँ थुखे चाहिँ क्वालखी चाहिँ बियाकी क्वालखी चाहिँ दक्लै नापा वसुन्धरा देव अन लिपा चाहिँ झि मेपी दीपंकर बुद्ध बोधिसत्व लिपा चाहिँ ल्युने तया है अले क्वालखी झियो हेर्न पर्न महाविहार थो चाहिँ सम्यक न्याका चाहिँ बियाम सम्यक न्याकुले तया तम चाहिँ झियो चाहिँ सम्यक दीपंकर कजी दियो क्वालखी चाहिँ विराजमान याकातै अन क्वालखी तया त यो छुरासा चाहिँ झि सम्यके बियापी दियपी सकस्तान वस्पोल चाहिँ झियो हेर्न पर्ने महाविहारीमा दीपंकर सकस्ता दशकुश याक्त अन्तया त थुगु पर्व छगु अद्वितीय पर्व न ख थुके नेवा बौद्ध परम्परा अनुसार साक्य व वज्राचार्य भिक्षुपिन्त दान याइगु ख शुद्ध मन निस्वार्थ रूप थगु मेहनत व लगन आर्जन यागो थन सही तरिका दान बिगुहे सम्यक महादान ख बुद्ध धर्मे संगु कथाया बोधि ज्ञान उल्लेख यानातगुदु गथेकी श्रावक बोधि प्रत्येक बोधि वो सम्यक बोधि थोय कथा सम्यक पाखे पूर्ण तथा सम्बोधि पाखे बोधि ज्ञान यागु प्रतिनिधित्व याइगु ख सम्यक महादान हे दान पारमिताया अभ्यास ख नेसा दसयान न्यव निसे न्याकावया चंगु इतिलन्य सम्यक महादान पर्व सुरुवात विषयले छगु बाखन स्वाना चंगु खनेदु वंशावली कथा थकुरी वंशया जुजु भास्कर देविया सन्ताने भरिभारो नायाम थकुजिया आर्थिक अवस्था अति कहे नाजुक जुल थ गरीब जुसान बुद्धय भक्त जुया श्रद्धा व भक्तिभाव तया चन थगु आर्थिक अवस्था कमजोर जुगु कारण छुन व्यवसाय या त असमर्थ जुगुली सप्पा मुना छगु कोथाय सोथना तानो गया उगु कोथाय ताजा सुचका तैगु जुया चन छनु थकुजु बागमती मोलु वबले ताजा सुचका बने लो मन न्याप्ले हे सुचका तैगु ताजा न्यने अटेन्तो तया तगु खना थकुजिया कलामे सिन तानो गया तगु कोथे सुदुथे थैगु तयाका अन
तालो खना स्वेगु बिचाया त जिमी स्वामी जित तस्क विश्वासिया तर थोको थाया ताचा जक छ्यापट्या मयागु जुई थका तालो खना सोल खापा ज्याके म अन मुंका तगु सौपा फुक्क नुजुया जंगु खना तस्क अजो चाया हाकन खापातिना ताजा गनख अनहे तया सुंक चनाचन चिसोयासना दिगु ख विश्व सम्पदा सूची दुथ्याका तगु हिरण्यवर्ण महाविहार गोसाले आयोजना जोगु इतिलन्य सम्यक विषयले छगु रिपोर्ट थगु बिहार नेपाय छगु अद्वितीय बिहार रूपे प्रसिद्ध जुयाजंगुदु आधासा ज्याचोले दिपाय युजुइटेंगुदु दिपाली पाहकन थोय विषया न्यदनिगु रिपोर्ट जनाबे गुहेजुई उकी आयत पल्ख दिपा लिपाछि त हाकनस क ज्याजोले लस्कुसे नाचना छिसो सोयासना दिगु ख ज्याजो नेवा मसिका जिमिस ठौयागु ज्याजोले विश्व सम्पदा सूची दुथ्याका तगु नेपाय छगु प्रसिद्धगु बिहार हिरण्यवर्ण महाविहार गोसाले आयोजना जोगु इतिलन्य सम्यक महादान्य विषयले छगु रिपोर्ट निर्वाचनागु ख आधा स सोयादिस थोय विषया न्यदनिगु रिपोर्ट अनले थकुजु छेद भावे म थाल छ पिन्स उली मछिलु थुकुती सोथना त गुदयान जित मक्यसे ताचा सुचका छम गरीब याइगु व्यवहार याना दुख सियाजु नथका थम ताचाका कथे सोयागु ख फुक्क कन थकलाय खनेना भरिभारो तस्क आश्चर्य चाया ताहा खना सोबले थाथे हे कला म थाथे सौपा फुक्क लुजया जन ठोखना कला मेसित थाल थ अतिक गरीब जोगुली छुन लजगा जुनी मफया सौपा जकसा सोथना तयागु ख छ दुख त्यागी थका जक ताजा सुचुका जुयागु ख जी नु सोथना तयागु मखु थ न्याक्को हे गरीब जुसान त थंगु श्रद्धा तया साक्की मुनि बुद्धया पाप भक्ति याना चनागु पुण्य संस्कार्य फल जित उपकार या त सप्प फुक्क लुजुगु जुइमा आजिस थु सुवर्ण सम्पत्ति पिङ्गो ज्याछले माथका निमेसिया खलाना हिरण्यवर्ण महाविहार्य दशपार्मिता आजु वो 20 थबिर आज पिङ्के सल्लाह कया जुजुया केन अनुमति कया यल देया सम्पूर्ण विहार्य दीपङ्कर बुद्ध प्रतिमा वसुन्धरा देवी आर्य तारा बोधिसत्व वो विहार्य स्थबिर आजुपी सहित सर्वसङ्गपी निमन्त्रणा याना वज्राचार्य साक्य ब्रह्मचार्य भिक्षु अचेलक भिक्षुपी मुंका इतिलने नाग भाले लस्कुस याना भव्य रूपमा सम्यक महादान यात उगु सम्यक दान चिरस्थायी यात हे सुवर्ण धन आपाल जग्गन याना गुथितया प्रतिवर्ष इलन सम्यक नाम जेमा चनावंगु परम्परागत लिपा थकुचुया सन्तान पिन्छ थौतक नाग बहाया हिथिफुसे जंगु सिंहासने चना थुगु बिहार्य आज पिन्त थुगु सम्यकी लिखिचाका नमस्कार याना आदर तयावया जंगुदु थुगु सम्यक परिभारो थकुजु न्याका वंगु जुगुली आतक न थुकिया पूजा परिभारो हामुल संस्कारित हिरण्यवर्ण महाविहार थैगु वाक्य छला आचार्य पिन्छ संकल्प यागु याना वया जंगु ख थो सम्यक सिरेका सम थो चाहिँ अष्टमी खुन गो चाहिँ सम्यक न्य चाहिँ थियो थो योशी थना हलपटा भेकला वो हलको चाहिँ योशी चाहिँ कोथलियो चाहिँ जुल अन आथो सम्यक महादान चाहिँ सफल याइ लागि सम्यक महादान चाहिँ जोछे झिस थिथि थास द्योपी चाहिँ हया थन स्टाफ लाइन आथ्यो वो द्योपी फुकल लित्ते इन्क्यो जी अन लिप चाहिँ छियो चाहिँ
थो सम्यक ज्या सफलतापूर्वक चाहिँ कोचाल जस्ता छि क्वेन पूजा बन्योपट्टि ज्या जुई अन चाहिँ नि अले चाहिँ नि छियो थो सम्यक महादाने नाप चाहिँ नि मल्ल जुजु पिसा पूजना त चाहिँ नि कठ वे चाहिँ नि छियो चाहिँ नि थो सम्यक महादानियो स्वा अथवा प्रसाद अन छि चाहिँ लाकुली चाहिँ नि अन छि मल्ल जुजु पिन त सो स्वा बिरका स्वा बिउनी छौ चाहिँ नि चलन दु वो तुमका अले क्वेन पूजना छियो चाहिँ नि थो चाहिँ सम्यक महादानियो ज्या उल्लेश्री ठुगु सम्यक महादान पर्व विक्रम सम्मत 1861 साल तक देदसा न्याकावया जंगु खसा विक्रम सम्मत 1862 साल लिपा सम्यक गुठिया आयस्ता मोज्यावना पेदया आयस्ता मुंका न्यादे सक ठुगु पर्व न्याकावया जंगु ख अथेहे ठुगुसी नेपाल सम्मत 1140 जिल्लाथो तृतीयाव चौथी खुनो न्याकुगु ख ठुगु पर्व 472औं पटकिया महादान पर्व ख ठुगु पर्व आयोजना या त गनगन द्यपि बिजाके मागु ख दक्को बाहा बहिली निमन्त्रणा बि मागु जरुरी खनिदु हिरण्यवर्ण महाविहार सुधार समिति या गोसाले सम्यक्या नीति या मागु सकता जापु वंकिगु ख सम्यक महादान पर्व यले बाहेक ये वो खुपेन न्याकावया चंगुदु ये चिन्निदे छक ठुगु पर्व न्याकिगु खसा खोपे दे दस ख्य चाकु सनु या दिखुनु ठुगु पर्व न्याकावया चंगु खनेदु थथे थपिनीको श्रद्धा बोलंका दान यागु सम्यक नापनाप नरा न्याकी बले वो पंचदान्य दिखुनु न अन्न दक्षिणा वो मेमेगु वस्तुतन सोचित दान यागु परम्परा दु सम्यक महादान्य नीति दान बिगु जनो मुंका दैगु थासे बासुकी वो चम्पक नागवया सुरक्षा बिवया जनिगु ख दैगु जन विश्वास दु थथे दान यागु जन या त सुरक्षा बियावया जंगु जाया गुन्नुमंका थन नाग निमेसित न स्थापना ना तगु खनेदु इतिलने थुपी नाग स्थापना यासेनी नागपा थ्यागु याना हल छुन कथाया फिंगु जायाइगु दिने वा मवेमा धैगु मनतुना नाग या त किसले छ्यागु परम्परा ठौं तक न दु अथेहे थुगु सम्यक या दाता फरिभारो नापा सम्यक महादान या त दान बिगु भोजन थुइगु नीति छेला वया चंगु जसी छग थनया पसा छेदुने सित्त वना चंगु आतक न दनी सम्यक महादान पर्व आयोजना जुइङव ता हकगु योसी थने मागु चलन्दु थथे योसी थनेगु थैगु 33 कोटी देव देवी या त निमन्त्रणा बिगु कथा ख थुगु योसी या चोका वेका तगु हलिपताले स्वयम्भू वज्रसत्तो योगाम्बर पंचरक्षा देवी 10 पारमिता अष्ट बोधिसत्तो चतुर महाराज वो चन्द्र सूर्य विराजमान याका तगु दुधासा नापनाप दमरु व गहना खाया तगु दु थथे पता बेका तगु थैगु देवलोकी चोपी द्यपिन्त सम्यक्य जानकारी बिया तगु ख यसी थने थुंका थुगु पर्व या अवधि दुने छुन कथया अशुभ मजुइमा थैगु कथ इलाननी विराजमान संकटे तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजा यागु ख भगवान बुद्धया उपदेश व दान पारमिता नाप स्वाफु दुगु थुगु पर्वे हिरण्यवर्ण महाविहारे विराजमान जुया बिजाना चोम साक्य मुनि बुद्धया सम्मुख महादीप प्रज्वलन व महायज्ञ यागु चलन न खनिदु सम्यक महादान्य छनुयव अथे थैगु तृतीया देखुनु थिथि भाबहि थास द्यपि बिजाका ल्याकुली ते हई अथेहे हिरण्यवर्ण महाविहार्य गोसा खल वो थाबाजा नापनाप वना तंग बहाले वसुन्धरा देवी का वने मागु चलन न दु थननी वसुन्धरा देवी कया हेथुंका वस्फल्य ल्युल्यु मेमेपि द्यपि तया छसी कथ नाग भाले बिजाकी थोहे छोले हिरण्यवर्ण महाविहार्य सम्यक द्य क्वाल्खे विराजमान जुया सकल द्यपिन्त लस्कुस्याना चोनी सकसिया थथगु परम्परागत बाजा गाजा गथेकी था बाजा खी बाजा पञ्चताल बाजा का बाजा नापनाप स्तोत्र बना छ थ्याक द्य प्याख लुइका है थुगु दृश्य अति कहे मनमोहक खनेदै सकले द्यपि बिजाकी थुंका नाग बहाया थोख्या थ्याङ्का गोसा खल पाखे छसी कथ पूजायाना लस्कुस्याना दुकाई तासा थन बेद न बनाचोनी आपाल भक्तजन तेगु सहभागिता खनिदुगु सम्यक महादान पर्व या महिमा युक्कुहे दुधासा सम्यक प्रति सकसिया आस्था व विश्वास तस्कहे चोन्या थैगु न सिदु अले वो छिस क्वेन पुजोगनले अन क्वेन पुजोगना ल्यावया
पूर्णचन्दी पुञ्चली देवता ठङ्का अन पूजयना अनन से चाहिँ चरिया गीतका चचा होला अन चाहिँ छिपी चाहिँ ल्यावे जुल अन ल्यावया थन चाहिँ छिउ हेर्नुपर्न महाबिहारे बापा चाहिँ पिन्त चाहिँ भोजन ठिपति पालन ठिपति नि गर्दिलु वो नि गल गावया छिउ पाते ठन्की छिउ समेक महादानीपति ज्या चाहिँ कोचाली थथे शुद्ध मन निस्वार्थ रूपमा याइगु दान हे सम्यक महादान ख एवं सम्यक सम्बोधि पाखे यङ्कीगु बोधिसत्व मार्ग ख दान पारमिताया अभ्यास कथा याइगु ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्व छगु मौलिक पर्व ख थुगु पर्व दानिया महत्व बौद्ध संस्कृति व संस्कार शिक्षा बियोगु खनिदु लिच्छवीकालीन संस्कृति व सभ्यताया धरोहर रूपे परिचित सम्यक महादान पर्व महत्व जागु छगु अद्वितीय पर्व ख ठुली मुवङ्गु संस्कृति छिगु नीति छगु गौरव्य चिख थजागु कला संस्कृति व परम्परायना छिगु दे हलिमे नाजा सोयादिल शुद्ध मन निस्वार्थ रूप सही तरिका याइगु दान सम्यक महादाने विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याजो नेवा मसिका छित गतेताल थुगु ज्याजो पिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिश गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुदेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फई वहे कथा थुगु ज्याजो छिस नेपाल च्यानल युट्युबे न सोयादी फई छुना कथाया छाता सुझाव्या नीति सफल तयारी त इनाप्यासे जाजो पाखे जे अनुसाना बाया बनेको उजाउ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभ